westeleka lesiqhubekako se-Transnet ngenteka sibe nemtselela lomubi emsebentini wesikhungo lesiqokelela umthelo. Besabambe Tindzaba temholi liphikweni labomake ku-ANC baleka mbethe uthi leli bandla lelisabambe kwesikhashana lisengamveti lelifise ukuthi abe ngumengameli nalabo labasithupha labasetule emholini balenhlangano. Abajuqeshi beMolodi Sundowns banqoba mncithi uthi kuyajabulisa ukuthi abakadibeki phansi lamanye amaqembu ku-DStv Premiership ngalokukhonya kwaleli qembu lakhe kulo mqhudelwano. Kwaba kuhle kuhlangana endzabeni teswati lakwesabc1 khumbula ukuthi Tindzaba tuyathola ku-YouTube naku-Facebook nokuthi uthi SABC Tindzaba kwanyalo kwesibuko lethamba embili lomuhla. Westeleka lesiqhubekayo se-Transnet ngenteka sibe nemthelo lomubi emsebentini wesikhungo lesiqokelela umthelo. Lokhu kuvetwe ngumshado walesikhungo Edward Kizwetha. Lokhu umshado bakakhuluma kombuthano walesikhungo okubungata iminyaka ngale-25 solo saqala lo msebenzi. ISARS iqokelela ama-trillion amarandi kule minyaka lokwenela ukuthi uhulumeni nakhone kusekela ngetimali tinhlangothi etimqoka njengetemfundo, temphilo, tenhlala, takhiwo ncanti nalokunye. Bengabelisile Ramaphosa wethule inkulumo yelanga kulo mbungata enhloko-hhovisi yalesikhungo ePitoli. Mengamesi Ramaphosa bekatfula inkulumo elisuku lapho bekubungatwa kusungulwa kwelihhovisi lemtselisi iSARS kuleli. Ramaphosa ukusukela kwasungula iSARS nga-1997 ikhonile ukuqokelela imali lengetulu kwa-18 trillion amarandi lesetshenziswa ukuthuthukisa timphilo tetakhamuti takuleli. Since its formation in 1997, SARS has been able to collect over 18 trillion rand for government to provide to fund various programs that have supported the lives of many South Africans. Uphinze wabonga nemsebenzi lomuhle wendiwe tisebenzi te-SARS. The employees of SARS are truly nation builders. Indvuna yetimali nogodongwana yendlulise emava yakubonga umsebenzi lowendiwa lehhovisi lemtselisi sukela lasungulwa. Our institution should be built to weather the inevitable winds and trials of a young and growing democracy. It is natural that these institutions be tested. There's proof that our institutions are more than capable of overcoming these tests. SARS is a living example of this resilience. Commissioner we-SARS Edward Kizwetha uthi lesikhungo sitibophelele kutshala imali leningi kutebuchwephesha ngenhloso yokucokelela imali leningi ngendlela lefanele. Uthi tingcinamba letiningi lokufaka ikhatsi siteleka setisebenzi te-Transnet senta kube madima kusebenta kwalesikhungo. Ngingivuselela lobisi Tindzaba te-SABC eJozi. Lesabambe Tindzaba temholi liphikweni labomake ku-ANC baleka mbethe uthi leli bandla lelisabambe kwesikhashana lisengakamveti lelifise ukuthi abe ngumengameli nalabo labasithupha labasetule emholini balenhlangano. Lokhu kuvela nje kuba lenhlangano into amalungiselelo enkomfa ekukhetha abaholi lesevele isedude. Lethimba lesikhashana leniketwa tinyanga etimfica ukuthi lumekise lolu phiko labomake kunkomfa lesekusikhathi lesithe ingabanjwa. Nanome sekusele emaviki la emfica ukuthi kuhlala inkomfa yavelonge ye-ANC ngenyanga yengongoni. Sigungu sesikhashana seluphiko lwomake ku-ANC solo asikakhiphi ithimiso lokuthi sona sifuna ukuthi kube ngubani labafuna abambe isikhundla sokuba ngumengameli walenhlangano. Nga-2017 luphiko lwomake lwaphakamisa ligama laDokotela Nkosazana Dlamini Zuma ukuthi acuzelane namengameli walenhlangano Ramaphosa. Kepha lesigungu sesikhashana sithi sengaqali ukudzingisa lolu dzaba. The Women's League has not yet discussed the issue of how to deal and what is our input and how we view the issue of pronouncement or how we will deal with that currently. So that matter has not been before the National Task Team. Lesigungu sesikhashana asikafuni ukuthi imbandakanye ngethimiselo talona beka kumengameli walolu phiko lwomake ku-ANC bathabile Dlamini lapha athe khona ngoRamaphosa lowenda ukuthi kuhlakateke tinhlangothi talenhlangano. I reiterate that we distance ourselves from that statement, from the story, from the notion that was being expressed, and the former president of the ANC Women's League was being quoted. Lolu phiko lwahlakatwa kuletinyanga letinzathu letengcile njengoba bese siphelile isikhathi ukuthi bangahola kanze kulinze ukuthi lubambe inkomfa ekuqaleni kwalomnyaka lotako. Not an elected structure. We, the National Task Team, were formed for a limited period, just
to attend to enabling the processes to take place, the structures to be able to, in fact, run those processes. Mbethe uthi labaholi batawucuka kule ngofa yoluphiko kumele babe labasikati embili futhi kumele kube ngulabo labatolwela labasikati njalo njalo. Umvikelo mphakathi lomisiwe emsebentini advocate busisiwe Mkhwebane ubuyela enkantolo lephakeme eShwana Kapa ke uphinze Tindzaba de ukuthi abuyele emsebentini. Mkhwebane ufaka isicelo esiphuthumako sekubiketa isinqumo senkantolo lephakeme kuleli viki sekucitha isicelo sakhe esiphuthumako sekuthi abuyele emsebentini. Inkantolo lephakeme ikhiphe isinqumo sekuthi isinqumo sayo senyanga lephelele sekuthi kumiswa kwakhe kungekho emthethweni kufanele ukuthi siqinisekiswe inkantolo yomthethosisekelo kuze sisebenze. Mkhwebane yaqhubeka nekuya enkantolo ngenhloso yokulwisana nekumiswa kwakhe emsebentini. Enyangeni lefile uphumelele kulandzela ukuthi inkantolo lephakeme ikhiphe isijubo lesithi kumiswa kwakhe akukho emthethweni. Nanoma kunjalo iDA namengameli se-Ramaphosa balwisana nalesijubo senkantolo. Kanti-ke lesijubo senkantolo lephakeme kusafanele sibuketwe inkantolo yomthetfo sisekelo ngaphambi kwekuthi sisebente. Mkhwebane nyalo lwisana nekuthi inkantolo yomthetfo sisekelo kube ngiyo lekhipha lesijubo sekugcina ngaloludzaba. Mkhwebane uthi kufanele kuvikele lilungelo lakhe lokusebenta. Kusenjalo inkantolo yomthetfo sisekelo utawulalela sicelo sekubuyeketwa kwalesijubo lesifakwe iDA namengameli se-Ramaphosa mhla tinge-24 inyangeni letako iphindze ithathe isinqumo ngesijubo lesikhishwe inkantolo lephakeme. Emalunga ekomiti ePhalamende libuyele amaphoyisa kwangathi isekela litsemba eliphikelo libuyele ikhalo ngekuphatha kwamaphoyisa. Lamalunga athi i-IPID lidinga umsebenzi wokubekalisa amaphoyisa icekela phansi eNingizimu Afrika. Lolu phiko licapha amaphoyisa belivele embikela ekomiti ePhalamende kuniketa imininingwane ngekusebenza kwalo. Emalunga ePhalamende evete indzaba leti ngasemnanzi ngesihluku semaphoyisa kubantfu lababoshiwe. Ngeminyaka temali wa 2021-2022 kwabikwa tigameko letingema223 tebantfu labashone letandleni temaphoyisa. Labangema410 bashone ngenxa yetento temaphoyisa. Kunetigameko letingema50 tekudlwengula letibikwe ngemaphoyisa kwabikwa letilikulamashumi tekuhlukumeta kwathi cishe letingema300 nesigamu kwaba tekshaya. Lemniningwane lethusako ivele ngesikhathi i-IPID ivele embikwe ekomiti ePhalamende lebukene netemaphoyisa. Lolu phiko lolubukene nekutiphatsa kwamaphoyisa luthi lusemuva ngemacala langetulu kwetinkulungwane letingama40. Ludzaba lwelizinga leliphasi lekubekwa kubantu emacala ngalokusemthethweni nako kuyakhatsata. Emalunga ePhalamende akubeke kwavakala lokho. And if we are unable to monitor our own are getting away with this, how do we expect gender-based violence addressed? If you look at the total number of cases that these people are dealing with, very, very dismal performance. It is there, the public, the confidence that if there's a problem with the police, they can go to IPID, and IPID is supposed to police the police. Itsi inenkinga nebaphathi bamaphoyisa labangalandzeli luhlelo lokucondziswa kwetigwegwe kwemalunga lapho khona icele ukuthi ibe ingcenye yaletiwombi tokucondziswa kwetigwegwe. Jomet Peterson wento libito kubaphathi bamaphoyisa ukuthi banonophisa umtsetfosivivinyo lotsinza i-IPID wathi logo kutawucinisa kusebenta kwalolu phiko. Umunye wabasuka labanye labasola ngobulala Hillary Gard uthi amaphoyisa amtshela ukuthi yena uhlele kubulawa kwaGardee ngibambisana lephini lebengameli EFF Floyd Shibambu. Filmon Lukhela utshela enkantolo emantshi embombela empumalanga ukuthi ngesikhathi abosha amaphoyisa amtshela ukuthi yena naShibambu naloyo longumsolwa wekuqala Sipho Mkhwatshwa bahlangana kubopha lifindo lekubulala Gardee. Lukhela Mkhwatshwa bafake kabusha icelo tabothebhile ngemva kokuthi labasola labanye lababili bayengcenye yabo baniketwe imiculo lequkethe njalo balelicala enyangeni lefile. Umelo Lukhela uthi kunetindlela letingahlangana naletho lesecaleni labekelona kuqala kulomculo ophumela inyanga lefile. Lo mmelo ukholela ukuthi lo lwathi lokamuva lomcoka ukuthi lulalelwe inkantolo. Licembu lide empumalanga likhona lithi kukhona kwemva kwemcebo phansi lokungekho emthethweni emayini yemndeni kaGupta iOptimum Henryna.
Le mayini efakwa ngaphansi kohlelo lekutakulwa kwebhizinisi nga-2018. Ide ithi kunabosonkontileka labasikhombisa labacokela umsebenzi kwemva tinyanga letisiphohlongo kuphela kepha njalo bachubeka nalo msebenzi ngaphandle kwelayisensi lesemthethweni emva ukuthi iphelele isikhathi nyakenye. Le mayini yemalahle iOptimum yabekwa ngaphansi kwelotakulo lwamabhizinisi ngeminyaka wa 2018. Kusukela lapho labe bayisebentela le mayini solo bacela uhulumende ukuthi angenelele ukuthi itovulwa le mayini. Lo mnyaka lofile NPA yaba netinsolo tekuthi lo mndeni wakaGupta wenda umkhonyovu nakuthenga le mayini. NPA yafaka isicelo enkantolo ukuthi emasheya eTegeta Exploration Optimum kanye netimpahla tabo kumele tibuyiselwe embusweni. Kulo mnyaka losetulu ngenyanga yendlovu lenkulu, inkantolo lephakeme yaseGauteng yasivuma isicelo se-NPA. Kanti ngolwesibili iDA ivakashele le mayini leseHendrina lapho bathole khona ukuthi le mayini iyasebenza ngalokungekho emthethweni. Nakhona sifuna ukwazi ukuthi if kukhona icontractor emayinayo njengamanje kungekho umuntu one-contract iyenzani ngalokho ikumayinayo. Ithi ukuthola lokho bakutholako njengoba imining siyazi ukuthi ize ikwenzakalani kumining bayenzani ngako. Ngekusho kwenhlangano yeDA labanye abalimi bendzawo bakhala ngekuthi kutawuthikamete katicopho tabo ngenxa yokusebenza kwale mayini kepha le mayini yatiphika letinsolo te-DA. Firstly, the allegation that Optimum coal mine is mining without a valid mining license is factually incorrect. The mine does in fact have a valid mining license. The mine is visited on frequent basis by officials from the DMRE, inspectors who come and inspect and to make sure that we mine within the ambit of the law. Le mayini ithi icashe bantfu labangetulu kwetinkhulungwane. Litiko letemcebo waphansi nemandla belithembisile ukuthi litokhuluma ngalendzaba kepha nakuhlanganiswa lombiko bebangakasho lutho. Umndeni womsikati leminyaka lama-27 lwabelekela embiko emtholampilo waseBhacehlatsini lembopho ufuna tigwegwe tigwegwe tisebenti talo mtholampilo. Thandipasha wabelekela ngalesibili ekuseni ngaphandle kwemtholampilo ngekusitwa ngilomnyesto lwesanzinza wendzawo. Burakatsa ukuthi abalandula ukuthi lo maka angene bathi kusakavulwa emtholampilo watshela ukuthi bahlengikati bacala kusebenza ngensimbi yesikhombisa. Make wathandi phasha uthi umfana wakhe akeva etindlebeni uthi Thandi bekaye eBhacehlatsini kuyolandza imali yakhe yempesheni ngalesikhathi aphathwa ngumhelo. Umtholampilo waseBhacehlatsini kube nguwo losedvute ngaleso sikhathi uthi ufuna lo mtholampilo uthathelwe tinyathelo. Ke nka thaba mmusho o emishe meyola adule. Uthi ushacekile ufuna ukuthi leli tiko lithathelwe tinyathelo kanye nalunogada walomtholampilo kude bakwadi nekusita labanye kusasa. Mmusho bakanomrela baridula mo. Ngalwesibili ekseni walekelelwa nguGladys Mahotho lothengisa emafeti embiko lomtholampilo ukuthi abeleke umntwana wemfana phasha. Ibele la mathomo. Tsibo ka gare ga ditsebe be ke na le yona. Uthi bekacala kubelekisa gogo wakhe nguye lo wamfundzisa kanti ke ubese umnceda ngekubona lesimo beka kuso phasha. Takhamuti tithi kuyindvo letayilekile ukuthi bantu bangaphathwa kahle kulomtholampilo. Litiko letempilo kulesifundza lithi luphothuliwe liphenyo lecala kanti sevele sebasetiko lolunye. Unfortunately, the Begasford clinic does not operate 24 hours, and when she arrived there, she found that the clinic is not yet open because it would only open at 7 o'clock. And 10 minutes on her arrival, she then gave birth to a child. The nurses came and found that she has already given birth. Kulindeleke ukuthi imiphumela lephelele yaloluphenyo ikhishwe masinyane. Usosayensi betemphilo bawushayela lihlombe umthethosivivinyo lekadze ulinziwe lekuhloswe ngawo ukuqiniseka incabekelo neteligwayi nekulawula imboni yetingwayi tesimanje manje ema-e-cigarette. Umthethosivivinyo uthi emva kwesiphakamiso semthetho lobhekiswe kwimkhicito yaletingwayi tesimanje manje lengekusho kwemgcinimafa kufanele uqale kusebenta kulo mnyaka lotako. Kunelubito lokuthi kube nemithetho lelawula kubhema kulelive. Lo mthetho lonkankanyako utawucinisa imithetho lephathelene nekubhema etindzaweni lapho kunebantu khona. Ngekusho kwenhlangano yetemphilo yamhlabuhlangeni ema-e-cigarettes akavumeleki emaveni langetulu kwema-30. Treat vaping in the same way as smoking will completely negate its attractiveness as an alternative to smoking. Coupled with the proposed taxation on vaping products, we know that this kind of regulation will hand the tobacco industry a major advantage against the only product to pose a threat to smoked tobacco since the advent of smoking.
Lo mthetho ufuna kubuketwe lo mthetho we-Tobacco Product Control Act wa-1993 lotokhutsata kuphepha kwesive nekuthi lelive kumele lihambe etinyathelweni tamhlabuhlangene emithethweni legunyata kubhema. The bill is proposing to remove even that 25% due to the challenges that are experienced by non-smokers. So we'll now have 100% smoke-free areas in restaurants. Sure, people should be allowed to smoke, but where is the protection of those who don't want to smoke? As much as it's good for health awareness, me personally, I would say it's not really a good move. Uma kungendeka uphumelelo lo mthetho angeke bantu bavumeleke kubhema etindzaweni letiningi letifaka ekhatsi kubhema emotweni lapho kunebantfwana khona nalapho kuhlangene bantfu khona. Sibuthi ngibulo usibeni lwatabatini kusiqedwe kwaGardee kwabantu labasikati lo home lemadosa ashinjana ngasikhathi sinye na ticket impendulo takho. Imvo lengavikela ukuthi besifazane bangadlengulwa abayekele ukuhamba ebusuku bodwa futhi lokumele ukuthi bakwende nangabe bahamba baya enzaweni yokutijabulisa angahambi yedwana bese unatha ngalokundlulele. Umuntu mayenze icala elifana naleli aboshwe isikhathi eside ejele mhlambe futhi nawo udile kajele ngoba isigaba sentamba abafuni ukusibuyisa mhlambe lokho kungenza umehluko. Mina ngibona ukuthi uma kahle bangaboshwa labantu laba isigwebo sakhona kube isigwebo esiqinile asithi mhlambe bakunika ama life sentence akube ama life sentence ayi2 so that kuzoba nesifundo esizondlulela kwabanye abantu ngempela phela mina sibahlonipha abantu besimali. Laba abantu abenza lento bayenza lento ngoba bayazi ukuthi bazoboshwa namhlanje kusasa bephuma. Uma ngabe umthetho ungadlala indima yawo inkantolo idlala indima yawo labantu begwetshwe into engasukumi phansi hayi ingaphela yonke lento. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa ukuthi phendulela ngawo. Etibake thesifela ukuthi lirandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Sitibeka lapho talo umthethweni sikhona simo selitulu ngisale kahle.